Payabak po, kapanyausan po kening kakasal. Christian Alain Supan Asuncion, 27 years old, taga Uniside Subdivision del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Rio Simbulan Diwanag, 29 years old, taga Libis del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya po King Parish of Blessed Trinity Pilar Village, San Isidro, City of San Fernando, Pampanga, kayang October 14, 2023. Nanuman pong sumbagal, abalutamo kening kakasal, pabalutamo mo po kang among Paul o daretso katamo po keng opisina ning kaya katamong parokya. Kaniti pong misa, kambeda rin sarili tamong kayadwanan, yabe tamo po yung kapasalamatan dareng CWL ning kaya katamong parokya. Pasalamat yan naman po yung Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Cris Mandap, Argao family, Jamil and Manyo, Ramon, Darlene, Jan and Julia Alonso, Diosdado and Josepina Guevara and family. Para booking safety delivery ng Jassy Lingat, safety travel na pong Leia and Lester Ocampo. Para booking special intentions, the Ernesto and Nene Ong, Arlene Mercado at Arnold Mendoza and family. Quick recovery or complete healing da po Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Aldrin Paras, Alan Simbul, Francisco Velasco. Para po karing kapatatamong Mayang Unabie, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Roberto Flores, Sister Evangelina Fernandez OP, a Dominican sister, Lucito Tupe, Sotero Aguilar, Alejandro Ramos, Ireneo and Epifania Santiago, Sotera Aguilar, Jesus and Adoracion Canlas, Violeta Basilio Pagyo. Para po king death anniversary ng Luz Cruz Mercado and Fernando Pabalan at kareng hanggang kaladwa king Purgatorio.
sibayo po, maya payabak po, kaya kayungan. Talakad tamo po ngeni at makyabetang magkanta king dalit apamuklat. Kaniting misa, yabe tamo naman, kaling katatangong panalangin, makatuging kayadwanan, paraking kayadwanan da, din sa blang sasaw at magmasabal, king katatangong parokya, at timurin, panalangin tamang kapasalamatan at kayadwanan, king katatangong parish choir, at paraking ligtas ng pamaglakbe, Jeffrey Macabali at kayang pamilya. Panalangin tala naman, di among Josel Henson at Ichona Pineda, ang magmasusi king Aldodang Kebaitan.
Anting metong nga pamilyaning Diyos, miti puntamu, king lagyo na ningigpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo. At keka, anitimurin, Kaniting kaya bakit miti puntamu, ban pagbalusyan tayo, ing kadwang pulot, metong ng Domingo, ning karaniwan a panahon. King katahimikan, ganakan talang yan ang pondisyan ting kaya katamong kasalanan. Lalong-lalo na karing penandit, mi pakutamo, king milabas, at etamo ikit, ing kasalukuyan, ating masanting, apaying tungol, ay pagkaloob ng Diyos kaya katamo. Mawad dangin ing pakalulu at sikanan kaya. Iyagkas tayo ngayon miyagdanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano, at dapat, at miyayalawang kakulangan. Uli na nito ipanigapo ko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karin sa blangang Helang Ponsanto, at kaya kayo kapatad, King ipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pasalamatan da ka uling tigkalaman mo keng kasalpantayanan, king anak mong Yesu Kristo, ake kaming talapagligtas at Ginu. Pasulungan mo iting kasalpantayanan karing puso mi, ban alagpasana ing sablang kapagsubukan at kasakitan. Dinan mo kami namang maragul apaman na lastas at tiwala, karing mamuntukan king Santa Iglesia. Ban kayabe ning kekeng Papa at ding kaming obispo, apasik nangan miya ing kapamisanan ding talasal pantaya. Kagumda, maka patutuke king yatu, dikil king magligtas mong lugod at pakalulu. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nganing ginong mayupaya kang sebna, in talapangasiwa king pibale-bale ning ari. Ilakora ka king katungkulan, at ibabara ka king matas mong pwesto. Potang iti mapalyari na, payawis ke ing kanakong talasuyong i Eliakim, ay anak ng Hilkia. Pasulod kekeya ing uniforme mo, at ing sinturon mo, at ilipat ko keya ing sablang upayang sadyang at tsuke ka. Mangari ya kanitang anting pengari, karing memalen ning Jerusalem at Huda. Itumpak ko la king pagona, ring susi ning pibale-bale ning palipi ng David. Ing ibuklat na alang makasara, at ing keyang isara alang makabuklat. Ipilmike king lugal na anting metong atulos, ya ing maging panibatana ning dangalan para king mabilog ng pamilya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, walang kupas ing lugod mo, emo paimburisan ing dapat ding gamat mo. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo paimburasan ing dapat ding gamat mo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, O Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian ke ka. Arapan ke ing templo mo, dukuko at purian ing kekang lagyo. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo paimburisan ing dapat ding gamat mo. Uling pepakilala mo ko king sablang bage, makapaigit yang lagyo at kautusan mo. King Aldo minaus ko, ika pekibatan mo ko, mismong sikanan mo, yampig kalub mo kanako. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo paimburisan ing dapat ding gamat mo. At tsuka king kakatas-katasan, dim pakumbaba, kaya kano mang ingatan, at keka ela makasalikot ding palalo, tuparan mo sablang pangako mo, ingalang kupas sa lugod mo, O Ginoo, alang kayangganan, imbage pigmulan mo, kaya kamo namang iganap. Ginoo, alang kupas ing lugod mo, emo paimburisan ing dapat ding gamat mo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tawo Roma. Emo atarok-tarok ing pibandyaning Ginoo, antimurin ing keyang kabyasnan ang pong belwan. Nino ing makasalugsug king keyang kayatulan, nino mo ing makatalastas king keyang pamamaralan. Antimo ing sasabyan ning kasulatan, nino ing makibalo king isipan ning Ginoo, nino ing makayibye kausukan keyo.
Nino na mo ingati ng ayibye, nanuman kayo, banang pangayin tuliran, ing mibayaranan. Uling ya ing lina lang king sabla-sabla, at ing sabla at tiyungan keni, uli na at para kayo. Ing Diyos ya ing kaligayan, ang gana king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalantaya po ing mayap abalita. Ibuklat mo ring puso mi, O Ginoo, bani makiramdam ka ring amano ning anak mo. Kaluguran kong kapatad, ing ginumanatili ke kayo. At keka, antimurin, Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. ligaya keka, O Ginoo. Inyang mira si Jesus, bandaking balening Cesarea de Felipe, kitang nakaringke ang alagad. Agpangking sasabyan daring tao, nino kanu ing anak ning tao, may kibatla. Dingaliwa sa sabyanda king iya i Juan Bautista. Dingaliwa sa sabyanda king iya i Elias. At namang sasabing, iya ing propeta Jeremias, o metong iya karing propeta o ikayo nga ng kinutang Jesus karela king palagayo nino ako. Mekiba chay Simon Pedro, ika ing Kristo ing anak ning Diyos amabiye. Nga ng Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, mapalad ka, uling ing sinabi mo, menibatan king tao. Nune, kang igpakong at tsubanwa. Ya mismo, ing pepabalu kanita keka. At ako sasabihan ko keka, ika i Pedro, at babo niting batu, italakad ke ing iglesia ko. At ding pasbul, ning impyerno, ere sambutan. Ibiyekula keka ring susi, ning kayarianing banwa. Na anuman ing emo ipaintulot ketiking yatu, emo naman mi paintulot karin banwa. Na anuman ing ipaintulot mo ketiking yatu, karin man banwa mi paintulot. Kaybat na nita, penabili na lang maigpit, ding kayang alagad, king era panyabyan kaninuman, king ya ing Kristo. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Atin pong metong maestro, tuturuyang junior high school. Uling
kilub na ning apat abanuang mayatsyat, akaya benala din kayang ay estudyante, inya emuing kabisado no lagyu, nune kabisado no pangatao at kwento king bie. Balo na nala panugali, balo na nung nanoing burida, amponing edaburi, balo na ing karelang interes, balo na la deng mag-basketball, balo na la naman deng mag-volleyball, balo na ing karelang sikanan, antimurin ing karelang kainan, balo na naman ing dadalanan dang problema, balo no kwento biye. Makanyan mo naman, balo na ing milyari at malilyari king karelang pamilya. Balo na nung nino ing karelang kras. Balo no kwento king karelang love life. Nung makanano na lang kakilala, makanyan mo naman ing lalam ning pamangilala da kayo. Inyang bayo lang mag-move up, din kaya nga estudyante king senior high school, akasabi nala ding mapilan kareti at nga nang migsalita karela. Iyalan, uling magaling yaking math, malyari ang maging engineer o kaya accountant. Irene naman nga na, uling biyasa ya kareng computer, sampung gadgets, malyari ang maging computer programmer, agyo ng agyo ing information technology. Ijong naman nga na, uling biyasa yang magsalita, biyasa yang misip, logical, ing kayang pamagsalita, may asaul king argumento, at masyas yang manindigan, malyari ang maging abogado. Ikay naman nga na, uling matsyagaya kareng anak, mapasensya, biyasa ya namang misip, confidentya, king kayang sarili, biyasa yang magsalita, agyo ng talatalakad at libu-libutad, malyari ang maging maestra. Ikat naman nga na, uling biyasa yang mag-drawing, manyukad, biyasa yan naman kayong math, at inyang artistic talent, malyari ang maging arkitekto. Nga na, idong naman, uling tall, dark, and handsome ya, kalupa na ning pari San Jose, malyari ang maging pari. Kareng anak, okay numang tao, akakita mo karela, emuing karelang milabas, emuing karelang kasalukuyan. Akakita mo naman karela, ing karelang masanting apaing tungulan. Makanyan ing milyari king ebanghelyong dimdam tamo. Simon Pedro, kaya rin ang akayabe Jesus. Akilala, bate king kayang gagawan, agpangking sasabian at panugali ng Jesus, nung makanano na lang tinrato, ikit na yung Pedro kang Jesus ing Kristo. Ing milan yan, ing talapagligtas, ing pinili ning Diyos, amagdalang kanawan at kasngawan, karing taong misasakitan. Inyang kutna nala, ikayo king palagayo, nino ako, antimano, migsalitaya, Simon Pedro nga na, ika ing Kristo, ing anak ning Diyos, amabiye. Pauli ding miyaliwang aral adimdam na iba't karing labi ng Jesus, pauli ning asak siya ng pamipakayap karing masakit, pamipakan karing dakal adanupan, pamanabi karing marok ay espiritong pasakit karing tao, uling penandamana ing lugod na karing makasalanan, at ikit na ing malasakit ng Jesus karing pe kakalulong dili, penandaman ng Simon king Jesus, ya ing anak ning Diyos amabiye. Buri nang sabihan kang Jesus, kikimot iya, manigobraya, kapamilatana ning mangayap adapat na ing mabiye Diyos. Kang Jesus,
akakit me, araranasan me, ing Diyos. Makanyan mo naman kang Pedro, pauli na ning pamanuki na kang Jesus. Kabud inawos na yung tuki kaya, likwana ing kabiyaya na, likwano din kayang lambat, ampon din kayang bangka, likwano din kayang pamilya at teyana ing biyena kang Jesus. At king pamanuki na kang Jesus, ayamig kunwari, ayamig panggap, meging tutuya, pepakit na nung nino talaga ya, abalo ng Jesus ing kayang Kenan at sikanan, ikit na kang Simon, ing kayang panga Pedro. Ikit ng Jesus kang Simon, ing tibe, ing sikanan, ing tatag ning kayang pangataw. Ikit na ing kayang malalam at matibe kasalpantayanan king Diyos, king sarili na, at king kapara ng tao. Inya nga na, ning ginukaya, ika nga na, mayawos kang Pedro, at babo niting batu, italakad ke ing iglesia ko. Kaya rin anita, pigkatiwala na lakang Pedro, ding susi, ning kayaryana, ning Diyos, ing kayaryana, ning banwa. Kaluguran kong kapatad, king balang metong pala, maliyari tayang akit ing Kristo. Maliyari tamong akit ing tetagan, ing kayapan, ing malalam at mabiye kasalpantayanan. Uling busal tamo at king pangataw tamo, at tiyo at kikimot ing apong Ginoo. Kareng tatagal kapitan, kagawad, ampon SK. Tamo musa naman nakit politiko. Nune, uli ning kakatang malala makasalpantayanan king pangataw, sana manakit tamo namang Kristo. Taong ating tunay malasakit karing karelang kabaryo. Taong agyudang ilele ing karelang personal na pamangailangan ating pamangailangan ing karelang pamilya. Bala mong makibat king pamangailangan ding bigit mangailangan. Lalong-lalo na ding pekakalulu busal tamo. Karing politiko, manakit tamo naman sanang Kristo. Ating tunay malasakit, masabal, at interes king kapakanan at ikakayap ding memaryo. Makanyan mo naman sana karing kakandidato. Ding kakandidato, manakit la naman sanang Pedro karing karelang kabaryo. Manakit la sanang Pedrong maniwala at magtiwala king malalamdang kapag nasan sumuyo. Manakit la naman sanang Pedrong makasadyang sumaw, ban misulong king mayap dang parasan, para karing kayanakan, para karing makatwa, para karing solo o single parents, para king kalinisan at kaayusan ning baryo, lalong-lalo na para king kalinisan ning kailugan. Manakit la naman sanang Pedro, akasawag dang sumugpo, karing mialiwang mga bayat ng problema ning baryo. Lalong-lalo na king problemang drug addiction, ampon drug pushing. Ding kakandidato, manakit la naman sanang Pedro, asumaw mangampanya para karela. Miboto karela, ang giyang alalang tanggapan. Uling maniwalala king karelang abilidad, ampong kredibilidad. Sa upandala, uling maniwalala king karelang mayap akapagnasan, lalong-lalo na king karelang plataforma de gobyerno. Potang ding memaryo, manakit lang Kristo karing kakandidato, at ding kakandidato manakit no mang Pedro karing maniwala karela,
buri ng sabian, susulong na ing kalidad ning kekatamong kasalpantayanan. Uling agyuna ng aimpluensyan ning kekatamong kasalpantayanan, ning kekatang pamangadi, ning kekatang pamagdebosyon, ning kekatang pamanyimba, at pamaniwala kang Kristo, ing pulayi ning bietamo anting metong a komunidad. Ing pulayi ning paralan ning kekatamong pamamulitika. Sana, kekaba naniting panawuning halalan, ining barangay elections, manakit tamong bayong posibilidad para king kekatamong komunidad. Uling, king balang metong kekatamo, kikimutya ing apong Gino. King balang metong kekatamo, at tsuya ing apong Gino. At ing balang metong kekatamo, metong iyang Kristo. Amagdalang kanawan at kasngawan, karing misasakitan. Abe-abe tamong ngayon ipasyag, ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupaya ang tuto, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakuya king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlo ng aldos, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banu kung karing mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamakding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublid ang mering mete, at king bie alananga. Amen. Kapatad, kambening kasalpantayanan king Diyos ay igpata mo, at kang Jesucristo ang anak na, manalangin tamong mitmong kapanaligan, samantalang nga tamong sasabi, igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan keko, ipanalangin miya Francisco akekang Papa. Anong keno no pigkatiwala Jesus ding susi ning kayarian, miyabe-yabe ngaming manalangin. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan keka, ipanalangin mi na ring taong may karamdam na kang Kristo, dapat makanyan man pametagkil king kasalpantayanan kero. Miyabe-yabe ngaming manalangin. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan keka, ipanalangin mi na ring taong kalupami, ama nalipusta ka rin kekang talasalpantayo, at king kekang iglesia, miyabe-yabe ngaming manalangin. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan keka, ipanalangin mila, ring kristyanong daralan kasakitan at lulupigan da, dapat makanyan man manatiling matibe, king karelang kasalpantayanan, miyabe-yabe ngaming manalangin. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan keka, ipanalangin mila ring sablang bininyagan, maging mabye, sanang bato, ning kekang iglesia, aing biera, papasyagda ing kasalpantayanan keka, at kang Jesus, miyabe-yabe ngaming manalangin. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, mitmong kapanaligan keka, ipanalangin ming ibyemo ke kami ing kasalpantayanan ning apostol mong Pedro, ban akilala miya, tanggapan at tukyan ing anak mong Yesu Kristo, miyabe-yabe, ngaming manalangin. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
King katahimikan, mi papanalangin tamo para ka rin kay katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw pat magbasabal king kay katamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding kay katamong CWL ang Pon Choir king parokya. Ang timurin, tanggapan na sa aning Ginu ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Chris Mandap, ing pamilyang Argao, Jamil Ann Manyo, Ramon, Darlene, Jan at Julia Alonso, Diosdado at Josefina Guevara, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldo ng Kebaitan, lalong-lalo na di Josie Peña, Yamong Josel Henson, at Chona Pineda. Ipanalangin tamo naman ing ligtas ng pamanganak, Jassy Lingat. Ang timurin ipanalangin tamo ing ligtas at payapadang pamaglakbe di Lea at Lester Ocampo, Jeffrey Makabali at ding miyembro ng kayang pamilya. Pagkalub na sa aning Ginu ing masakdang kayadwanan di Ernesto at Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza at ing kayang pamilya. Pagkalubano sa anang lubos akapaldanan ng Ginu, ding hanggang kapatid tamong masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulapnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Aldrin Paras, Alan Simbul, Francisco Velasco, Aurora Bautista at Emiliano Cunanan Jr. Ipanalangin tamo naman ingalanganggang kapainawan para king kaladwari Ricardo at Juliana Gonzalez, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Sister Evangeline Fernandez, OP, Alusito Tupe, Sotera Aguilar, Alejandro Ramos, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Violeta Basilio Pagio, Luz Cruz Mercado, Fernando Pabalan, at Tingmaldang Kaladwo, ipanalangin talangan king Ginu. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Uwig pa, manalangin kekeko, kambening kabilugan mong iglesia. Matampara ka sanang apagsilbian king saup ning sarili mong sikanan, king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen.
Panalangin kayo, kaluguran kong kapatid, Aning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ng ginuing daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligay ng kayang lagyo, king kaya katay ka sa plala ating mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Diyos, ingganap ng sakripisyong Jesucristo, gewa na keng balayan mo. King kekang lugod, pagkaluban meng kapayapan at pamisasan metong ingkekang iglesia. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, kekayo. At keka ang timurin, Yat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, king kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Ang giyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbali kay lubkeka. Uli nita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban nating kalupa ming taong makapagligtas kay kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilata na ring anghel ning banwo, yayampang da ing karelang panalangin ning pamanyamba. Kabang magsayala arapan mo kapilanman, misuge sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, kabang ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Uli nita, pagparalampumi. Papanalan mo sana reting ayin, kingaslaw ding espiritu mo. Ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay bating apunan kingwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para kekay wat para karing sablang tao. Banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami gansa ng misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye. Lalong-lalo na, dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang mengayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kaya bering apostol at ding sablang santo, lalong-lalo na Santa Monica, aparangalan mi king Aldo Waiti, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Aduan tamong inikingig pa, hindi na nakatamong malala makasalpantayanan. Ban kanita, manakit tamong Kristo at Pedro, king metong at metong.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, balugod mong ipagkalug ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manianaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoo ni Jesucristo, Sinabi, karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kaya kang iglesia. At pamayapan mo pon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At kaya ka ang timurin, Ipakit tangening migakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Yo'y kordero ng Diyos, yo'y milalako king kasalanan ng yado. Mapalad na rin bayaw sa isulo king apuna ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kero, dapat ligtas ngayon naman mo, kumayat na.
Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang iting Eukaristiya, pasulungan na karing pusumi, ing pakayap ng upaya, ning kekang lugod. Antabayana na sanat panimunan, ing kaming pamagkapilit mo niya tula keka, karing sablang bage, gagawan mi. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko po para karing kapabaluan. O munang dili po, din kaya katamo pong anak mag-first confession, ang pong first communion. Sasadyada nila, din kaya katamong katekista. Uling po maganap in karelang first confession, ang pong first communion ng daratang October. O sana po, encourage sala din kaya katamong anak na tumagon, kareng series of seminars, bangkanita, mas aintindienda, in kabaldugan ding sakramentong karelang tanggapan. Gampanan tamo po sanang ting pengari, ing katamong katungkulan ng ting mumunang katikista o talaturuning kasalpantayanan karing katamong anak. So encourage sala pong mag-attend karing karelang formation sessions. At ing katamo pong gampanan na pamagsadya king reenactment ng canonical coronation ng Birhen de los Remedios, ing patulunana ng kakatamong lalawigan Kapampangan. Maganap po karing may piling chapels, ampong purok, ketiking San Jose. Bangkanita po, dakal tamo mas dakal tamong miyabe-yabe, magsadya, kaniting importanteng kaganapan king kakatamong archdiocese. Inyapin po ng daratang Martes, August 29, alas 5 na po ning gatpanapon, yatadtala ding larawan, ding Mindu, King San Felipe. So, ding kaya katamo pong altar servers, ang ponding eganagan ng available. So, nang pong Martes, alas 5, mitipon-tipon taket, yatadtala ding larawan, King San Felipe. At oreni po ding pamituki-tuki, ding chapel, sampung purok, puntalanda ding larawan. Ing mumunang dili po, August 29 hanggang August 30, San Felipe, August 30 hanggang August 31, Unisite, August 31 hanggang September 1, Del Pilar, September 1 hanggang September 2, Juliana, at Kenny po San Jose, September 2 hanggang September 3, Purok 2, September 3 hanggang September 4, Purok 8, September 4 hanggang September 5, Purok 4, September 5 hanggang September 6, Purok 9, King Riverdale o Balimbing, September 6 hanggang September 7, King Purok 5. At ing misa po, ing pamagrosaryo maganap itang alas 5 ning gatpanapon, ing nobenaryo itang 5:30 na ning gatpanapon, alas 6 na po ning bengi ing misa. Ngayon pong daratang September 8, at intamo pong misa ketiking parokya, alas 6:30 po ning abak. At deta pong tatagon king coronation ning Birhen, maganap po king Kapitolyo. Itang September 8, aldo Biyernes, alas 3 na po ning gatpanapon, magumpisa ing penitential procession, manibatan Cathedral, papunta king Kapitolyo. Karasamo po ka rin, maganap ing pamagmasusi king misa, at kay kabanan ning misa ing rito ning koronasyon. Sana po maging generous tamo, king pamanyaw, king kayabe ng fundraising, ning kay katamo pong koronasyon. At ding lungpumpera, magamit la, king pangatalakad, ning metong abayong parokya, king bundok. So, magdesisyon na po ing Archdiocese na mikabit tamo pong pari by 2025. So, bilang pamagsadya, lilikum tamo pong pondo, bangkanita, may improve itang existing pisamban karin king Villa Maria. O supportan tayo po iting proyekto ng kakatamong archdiocese. Makanyan mo naman po, deng perang panyaw tamo kareng atlong college students sa upan tamo king parokya, mayakwala naman po karing pondo ding Birhen. Dakal pong dakal salamat. Talakad ko pong ngeni para king tauling bendisyon. At salamat mo naman po karing hanggang sinaw, king kaya katamong milabasan na Paris Youth Day.
At karing kay katamong kayanakan, mayap oras kay kayo. Palakpakan tala po. Ingginuman at iliya kay kayo. At keka ang timurin, At mantabi kay kayo at karing kay kong pamilya, ing grasya at bendisyoning Diyos, ing igpa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masusyantane ing banal a misa, paligayan tayong Diyos, kapamilya tanding pamibiyebiyeta mo. Salamat King Diyos, salamat mo na kapuan. Maya payagak po kaya kayo man.